Ngibingelele nje bafethu kuyisekuseni. Uthi obhala kahle ngelinye ilanga inkosi ithe mayivuka kuyisekuseni yangabingelela, yangabuza nempilo, yayisikhipha nje amagama yokuthi ukhona yini osele endlini kaSawule. Umbuzo wasuzwakala, kepha umbuzo obuzwayo ubuzwa kubantu abaziyo ngalobuzwayo, ngoba empilweni yethu isikhathi esiningi sinohlobo labantu ekuzothi mekufika izinto zethu noma izibusiso zethu noma impumelelo yethu kube ukuthi abakuphendula okubuziwe kodwa baphendula abakwaziyo bona ngathi. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi impumelelo yakhe ifike kumuntu owazi izolo lakho elibi. Ayikho into enzima njengokuthi kube khona into eyimpumelelo ezothi mayifika ingakufici wena kodwa ifice umuntu owazi izinto ezimbi ngempilo yakho, ngoba isikhathi esiningi lo muntu ngeke iphendule into ayibuzwayo ngawe kodwa uzophendula into ayaziyo ngawe. Isikhathi esiningi izinto zethu asiyithulanga empilweni, asikwazanganga ukuthi sizuze izinto zethu ezinhle ngenxa yokuthi kubuzwa abantu abarongi ngempilo zethu, kubuzwa abantu abarongi ngathi, bangakuphendula abakubuziwe kodwa baphendula abakwaziyo. Ngalesi sikhathi inkosi iyabuza ke kuyisekuseni ithi akekho yini endlini kaSawuli osele. Izwa ke mekuphendula ke lo uthi ukhona osele kepha akekho la, ule kude kaMakiri eLodibar. Inkosi ithi sikuzwile lokho ukuthi akekho nakwi-location ule kude. Bangakanani abantu empilweni ezothi ethe mayifike impumelelo kuthina sakhonjwa le kwathiwa loyo ule mlazi, futhi ke njengoba ile mlazi akanayo ngisho imoto. We loyo usamithi usaba nezingane eziwu2. Umbuzo uthi ukhona yini, hayi ukuthi ukuphi, ukhona yini. Lithi beqhubeka lo ophendulayo uthi ekhona njalo lapha eLodibar ulunyonga, ukhubazekile akakwazi ngisho ukuhamba. Ngoba zingakanani isikhathi lapho uNkulunkulu efuna ukusibusisa ngemisebenzi nangencebo nangenjabulo nangemishado, kodwa uthola ukuthi kunabantu abazivalela lawo mathuba ukuthi siwathola ngenxa ukuthi bakhuluma ngezolo lethu, bakhuluma nangesimo esiyisona. Ngeke umenze lutho Nkosi loyo la ekhona ukhubazekile. We loyo usemlazi, futhi ngoba esemlazi nje umithi. Akubuzwanga ukuthi unjani, kubuzwa ukuthi usekhona yini. Empilweni asilinyazwa bafethu izinto esingazazi, asilinyazwa abantu esingabazi, silinyazwe labantu esiphila nabo, labantu abasaziyo, labantu abazizolo lethu, labantu esikhulumile nabo ngokulimala kwethu, labantu abasihlezi besibuka silimala endleleni. The same people abazivalelayo ngezibusiso zethu. Engayedwa uMeshibhoshethi, angazi ngimbiza kahle nje, engayedwa kuMeshibhoshethi ukuvelelwa isimo sokuthi kube khona abantu abaphendula kabi ngaye ukuthi akekho loyo usele eLodibar, futhi ngoba eseLodibar nje inkosi ulunyonga. Ndithama ibuza inkosi ithi akekho yini osele endlini kaSawula, ukuba mina ngingamenzeli umusa loyo osele kodwa ngimenzele umusa kaNkulunkulu. Kwayena lo muntu ophendulayo usephendula phezulu kwegama lokuthi usezulu ukuthi lo muntu mengase ngisho uthi ukephi nokuthi uyaphila uzokwenzela umusa kaNkulunkulu. Ngizowuvala ke lo musa kaNkulunkulu ungafiki kwakuyena, ngizoyichaza indaba yakhe. Akekho la, ule kwenye location, futhi nale location akuyona kunzima ukuthi engafinyelela la ngoba ulunyonga. Shuthi leso sibusiso ofuna ukubusisa ngaso saNkulunkulu akakwazi ukusithola. Kunabantu abavala izinto zikaNkulunkulu ukuthi sifinyelele empilweni zethu ngenxa yama location esikuwona nezimo esiyizona kulowo ma location. Engayedwa ke njalo ngelinye ilanga uJesu mefika uyabuza ngoLazaro uthi uLazaro kephi na nimbekephi. Bathi abaphendula we
wejesu useyanuka-ke loyo adafa abandla useyayinukela la ekhona. Kodwa uJesu akabuzanga ukuthi uLazaro unjani, lithi nimubekephi. Ngoba sometimes kunezinto ekumele siyiphendule ngendlela ezibuzwe ngayo. Uthi nje uJesu nimubekephi uLazaro. Abazi ukuthi uJehova unayiphi imission noJehova uzokwenzani. Ngoba thina uJehova ke sibuze ethi usizo kephi. Ngenxa ukuthi wena usizo uyamazela awukwazi ukuphendula umbuzo, kodwa uzophendula ukuthi lawo isidakwa leso sile usho loyo isikhohlakala leso. Akubuzwanga ukuthi unjani, ukephi, sitsheneni location yakhe. Ngoba izinto zikaNkulunkulu mase zifika azifuni ukwazi ukuthi unjani, la ukhona ukhubazeke kanganani, la ukhona uhlukumezeke kanganani. Kodwa uJehova usuke efuna ilocation nje yakho yokuthi usizwe mdlalo osukephi, nimubekephi. uLazaro ke uJesu afika wabuza ukuthi uLazaro kephi, ngenxa ukuthi bayamazi uLazaro futhi ugqitshwe yibona. Bafuthi bayamazi ugqitshwe futhi bamgqibe khona sebeyamazi nesimo sakhe sokuthi useyanuka uyabola. Baphendula into engekho. Lisho uJehova wayesebuza futhi base isikhombeke ilocation. Wayeseya kwilocation uJehova, wayesewenza imanga. uNkulunkulu uJesu esezulwini uzozenza imangaliso noma ngathiwa sebekhuluma bathini ngempilo zethu, noma ngathiwa sebezama kangalanani ukuzivalela, noma sebethiwa sebekhuluma bathini ngezolo lethu nezinto esidlule kuzona, nezinto ezihlukumezile, nezinto ezisenze salonyonga sakhubazeka, noma ngathiwa sekunjani umusa kaJehova uyohlezi ufinyelela kuthina. Elithi izwi laNkulunkulu alibuyele emumva lingawenzanga umsebenzi, liyahlala ukuba liwenze umsebenzi. Athi uJesu kuyodlula izulu nomhlaba, kuyoncibileka intaba, kuyoyinkanyezi ezulwini, kodwa mina uNkulunkulu ngimdalile umuntu ngemicabanga emihle ngayo ukuba aphumelele. Athi abangivuma ngokweqiniso ngiyabathatha ngibayise endlini yombumbi eShilo. Athi abalungile baphakamisa amehlabo phezulu ngokuba usizo labo liyovela khona. Athi uyini ithemba lomuntu ongena Jesu lapho eficwa ukufa. Athi ohlabelela kahle singayaphi bese ngasuka kuwe ngokwamazwi okuphila kuye. Okhulekayo athi sinjengendluzela ilangazelela amanzi emifula, nakanjalo inhliziyo zethu zimlangazelela uSomandla. Kulonyaka kuzokwenzeka izinto abangakazi abantu becabanga ukuthi ziyokwenzeka kuthina. uNkulunkulu kuthi uyamthatha wakwandlawana ambeke esihlalweni samakhosi, etafuleni elide lamakhosi, adle nawo amakhosi. So this year siyadlova. This year siyadlova entweni esho abantu, siyadlova ezimweni esiyizona, siyadlova ekukhubazekeni esikubona, siyadlova emicabangweni nasempilweni esiphile kuzona, nasema background esiphuma kuona, siyadlova. Umusa kaNkulunkulu nenjongo kaNkulunkulu ngathi izofezeka ngegama likaJesu. Amen.